in ti ka Gwoko Lutini kini neno madongo ko bino I wili ire bon wake wa mi charo kamiel in lo diri vuri ot ero pinge Lutino du gang chawadi I biri ot nyeru charo kamiel pinge ngomo time kome chere kina kono lumiyo ne mkane manetie I nyeri dugu no koni ki piedu nyeri dugu kono ki vuru kere ke mi ire tuo nyeri koni dugu no dugu ki ich dire chaka waye in kumi kech Lutini weng me nywalo yogi petero yo in ti ka timo ngo wak Lutini gu bet mabe meno tich pala nyoro ana bere wachuni wa an eni ma bere ka fura dok gang wa mana fut wacha ngo mira tim to twale ka pe ganga kati ganga adoro ganga kirate kwede ero ka a chero gama mana kama babana ki mamana beriye ki umegi na mukana ni fut mamana wacha latena ni wadek bene fut ki tedu ki kela ke Gwoko bene kama mirno ke Gwaka iene tam bene ke mia wai a keno kana bedo kanya loko ji mogo matego an bana ngeyo ani chikwa ni la wo itimo gena ko man ba la wo ma je loko gena ko man ke dwak doni kany eni bedo tam pala nyoro la nyoro mamari mi tam eno ka wan nong wo bedo mo weklo ten wani ja ket mo watika wekne eni ni piem ni ma dit do o wur o Latin Kwero loyo wa wonne Latin me loyo wa wonne ke mene don wano te kamiyo la nyora ngo Yet Lutino mamegwa chim tituolo gona chim wacha ket mane na beru kwede yes hello One Low TV hello yeah choni ngo Section iti One Low TV batika lokenga ke kwe Dr. Chris Noya yes doctor Noya tinini Noya tie yes penyo to mini ngono lamer tie kwene ten Emma tie gulu tie ki gimo matika tie kone should be back next week on Monday okay yes on chamo neo oro mabe yes oro ke yot kom tie lo ba poro me oyamo ma te do wara nyen mabe yes ento tegi manalo wo kom chamo neo oro ne yes omena luoro nen guri mekodi to wan dano kadong Lutino matino ni chamara lo wan joma don den wati pero marach sana o tuno itakira me chawa chiel actually chaka cha parario me o chawa rio di guru ponki Lutino me chake maka apa o kadong raja para dia Makian weng kita makuyo measure town. This is the position ma pen maru la woni. Gemma ho Lutino wo be mo pen ye social iko on. Jan pa jama tika temo campaign. Ene Lutino wo be kago maro. Nyogo shamu. Yom twin mo ne bini twin gene di guru ngeri ya chelata ka no Lutino da mere nyo chikari gitita wo operations mia lo machalo mi tamne ka yore motie wan lu nyoro ko wano kero me choko wila tenwa tien namo ka shel kero ene malutene woro I believe ni gonga Lutino kwan makonya miyo gitaki kama chiaro kanamo wacha pera por me diwona timpo peo monda kanora mkelo kaka chingwa wan binyoro ka wacha ne almadir mero watama tutene afoy mata anyim paktian wadano afoy mata doctor afoy hello One Low TV hello icho ni ngo Cho mabe dia log dollar dani di Santos gapa. Di Santos apa tinini. Apa ti mabe. O mera ne mi lodge keno to minin kono. Ani na tu mabe an log mala dir chero aka log na doctor gi no. Yes doctor ni me no yani. Yo any sabwe ma be ate wona por kara ne ani ya churi dan to ma lo pena ye. Yan dan we on Lutino ching ma don wang ma pe ure kai no Lutino tiga water me fi kan ya pe cha che ni cher mo wa cha de ngwan no Lutino me te la ta ma no per wa to chin Lutino be ka be ka ge pa do wi ni be ko at ko ma ka ja no po fo ni da te ne cha
da we lo teno ni ya chalo gina pegi mi ro lo e no kuno no ki bere mi no we ring war we pera ta ko mun lok ma tek ben ma da anu o yelo wiyo ba rangeni ma ba ya kanya be mere dwana ye okay da ana foi ma tek foi mod jo pa wen wa chwa maroge wa cho ma be cho ni acho ne ramadiro karo kinin kitun kameti ye ni ne madiro karma be kongun iti wo kwe ati go chin ki diale kilwana Judith Achan bo yale tinining yale tinambe wacha tami bien mati ka lo kone makwa ka lo kom Lutino si kan ada peti mape Lunyoro ka Gwoko Lutino Inoni ikare weng no Lutino tika lahata te o chawa pa wiario Lunyoro dongonyo Lutino o chala bigi madong ki go gine go chakacha ki no Lutino point di matalare kono kai no ni Lutino wa mugo manogi te tichano makiluo gini aguni no bene tie mano da ki ene peti geno mama bete twa ki bena mero wacho kilo nyoro luweri wani wa Gwoko Lutino foi matek afoy yes atamani lok matika karo ene ni wano pe ka Gwoko Lutino wa umunyi don compliments nyo comments tika bino adek ma pat mego Judith Achan okar kmege matika bachi chunye boyale same thing Lutino woro mere takro cha pario bari chero diel or ne ke gonye ge dongo charo kaneno kama dueti dongo chako pale ken pen eni watika ne ko gai mamegwa Lutino mera gwaga petie la ten madit bena petie la ten matiri e wang la nyoro mamege wa an eni ma bedin ka dog gang food mamana luon la ten na wodo bino cha kera pen logo kwera in mege matike nyine itika treating and kining wa win kong tam ma tika kara kany yes hello one lo TV yes watika looking aki kwe ai cho mabe cho ni ning wakiso tini ning Lilian yes wacha tami Ayaw Steven led man na wala tayara niyang program mati Doctor Ladit tayo yung city yung chinga laweng Doctor No dapat Kami yung pingo chuli kung tila kay mapat Noon niya madang Noon niya po Lutino Ito yung di Kwero malaw Nung mamay kumuyo alagi Ini Lutino kaya man notice school Ang tiyaka kyun malagito wala Mga pari o Bitiara niya Chakle no la tenti yoga chupa ko no inera wa ti maro sa ya to no biru bi ko to be man apa man no yug yug ti ne la tiendo bi ti mo pa ya to no ti piru no ti ni po mara ti la tien no buto ma do ku ni ma chale ni na yure enter ma mo no wa ni an ku ma te ni ke ko no ku la tien ta ma no mi ri ti ma ma no ku ni lo la tien no do chao ta ma fu ri kana do o mo no me ku ma do bi to no pe ti wa ya we a ni kana do ni ter ba pa ti cha ke na do Kaya kaya nyoro ni ikaw dong beli ni jo kena ni dan na cara tinggal dengan kuman kan Lutino no ni na ila ni ikaw beli ni phone mara jira tiyan ata na phone me tanta na duit na pe ngi dong ma jo ngana phone ai phone me yele mo era gana ni tuana yang ko jo ema ko dogo Kwero afoy amore afoy matak lok kami tamano nok lokom Gwoko Lutino yes ana bera nyal chan Nyo tina chani Gwoko lo work at the background. Chalo ka andi ko amio background ana adon ipacha mejo la re. Me chalo woro Christopher woro an ber pre independent. Tino mere ana tio ko mo jami de jami tum ber pre job gang pashu tino ber pashu mar ber pashu jami bishi wana tio ameno wana ti pashu. Atawani mono ber yo ame mir wana ti unu kere menen ni tino altu tino ber meno ti ko hele bien kai ni marro pe parni o tino ti pashu pelo ko parai afoy matak atawani omera osamingi me weng yom h obedo gin mi ot mi dogola ki Kwero karache latien ko ti ko kwan pe chara mato ko waga jirane ki dugang mi me kai ini la nyore makwere
will Jimmy me amara palotino betie ma mege chalo nyoro bene betie ka chalo ana bere choke madam ki jomo kana matie ma ngene gi level mi mat chi ana wele gi ko gen gi chao mat piem ka an pa maro ko no mir pa wacha an pa maro mir jomo kana pa maro it's okay, it's their will ko bet kenyu will soda palotino bet kenyu crunch bet kenyu jima gi maro. And when you celebrate as a family, there is no chance mara tena bo a ko mi lui chiaro wako o we yang dano tiki cassette mon madani ni wur ko mai munyi ngara chel tika mor ma mege tika mor mege imielo ki dikalwu pe chiaro ka yinyu ko iteng kabero ma pat kon kumeno amir wachi chawana tumo penir matin we chabet manyen ador program o kena chabet eni because my other colleagues go very busy man knock amir wachi weekend utumo be bot wuno weng motie wa kenyo anya pat